Wadhi nyime koda weche manyien kama koro Jatend piny Kenya William Ruto ne ochako limbe mare mar gwenge mag kadho wadh nam chumbi kawuono ka olimo kaunti ma Kwale kama osidhe chenro mar dag stima ma Mkwiri mayudore lungalunga. Ruto okoni chenro mar keyo stima e nengo mogonyore biro konyo e chiro kendo chwalo nyime ochumi mar gwenge ma oluoro nam chumbi. Bende chenro mag jiwo lupo kod ohand rech okoni biro konyo e nyuolo tije ne jopiny kendo jiwo ohala e alworano. Ma owacho kar sidho wadh rech mashimoni bende mayudore lungalunga. Ne otene gi jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko. Kwamba leo hii mradi ambayo imetugharimu karibu shilingi milioni 350 itaweza kuwafikishia stima katika nyumba 600 hapa Mkwiro na Wasini. Tunataka kila nyumba hapa wapate stima na tutahakikisha ya kwamba hata mashule yenu yote imepata stima. Mradi ambaye umezindua hapa leo umepatikana kwa usaidizi wa wawekezaji wa nje, sio hapa Kenya. Na rais, kuna wale ambaye wanakupigia makelele ya kwamba ati wewe unatembea sana, ati unaenda kila nchi, unaenda kufanya nini? Tungetaka kuambia hawa matunda ya rais kutembea kila pahali duniani imepatikana hapa katika hii kisiwa. Katika kisiwa hiki ambacho tumekuwa tukitegemea blue economy, leo hii umetuanzishia rasmi mradi ule wa mataa, mradi ambao sisi kama county government tumetengeneza landing site lakini bado hatuja equip. Riwruok makedo ne ratiro mar oganda